وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. اول سڑیرو زنانو بائے خاز مصر کے چھ خزاد عزیز مصر غوختن کی دخپل دوان دخپل غلامنا فوارد نفسا کی قد شغفا حبا یقیناً پڑکڑے ددے زڑ لرامین داغ انا لنراها فی ضلال مبین یقیناً منگا خام خائن واغی لرا پخطائے اخکارکی. فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکا. ارکل چدے وارد دائی داغی تانو ارکل شورد دی دائی تان دائی زنانو سوال جوابی علی گل پائی بسیم اور تیار کدی داغی دا پارایو مجلس دا خوراک. وآتت كل واحدة منهن سكينا ورک ہر ویت داغینا یوچاڑو. وقالت اخرج علیہن ویل روضا یوسف دیتا. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن ہر کل چولی زنانو ہاغو دیلویو گنو نو زخمی کردی لاسو نخبل. وقلنا حاش للہ ما هذا بشرا دی پاکی دا اللہ تعالی لرام ندے دایو بندام. ان هذا الا ملک کریم ندے دا مگر ملک دے عزت والا. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه او الہی زنانا ندار تاسو توائم ہائے چھ تاسو زملامت کولم دا پبارکی. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ یقیناً ما غختن کردنا ددن سبارکی خودزان دیر بچ ساتلے. وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ اکھوی نکا کار چیزو تحکم کو خام خواب دے جیل تو آچولی شیو خام خواشیبان زلیلاننا. قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ. ویل یوسف یا ربا دا جیل ما تڑیر خوخ دے دائے کارنا چی بلی ما دا ٹول زنن آئے کارتا. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ او کتوانڑے زمانہ ددی رام کرم ورکوک بشم دیتا نشمد جاہلاننا. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن نو دعا قبول اکڑا دل رب ددو نوائڑو ددنا مدائی مکرم. انہو السمیع العلیم یقیناً اللہ تعالی ہر ساوری پاس سبوئے دے. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین بیاخکارش ودی تپس رائنا شری اولی دے نخید پاکوالی داؤ چخام خاد جیل تواچو بونگا تر یو وقت پورے.